Oğlum taksanın emek ileri kıyagan hepti. Bir onu mıntıklı olsun alır şimdi. Блин, обратно говорим, куда надо. Лампочка на дуду. О, да-да. Амир, я здание. Әгәрдә аэропортында канастыртачылары сака көңүл тостутон сүгүрәчиләр айран устар бөлөгө Красноярска коракка 36 төгүлүнтүлләр Иван Сергеевич Ереген кубагын кепси ипси хадда галлебит онтан бүгүн тустар олаттар бутер кыргытта бутер сетине багара кайын онтан ким каналга хуртута хо каятар дагына урттарын онна бу канал туһунан доготтор гутугар атастар бутер жогос жогутугар кепсан генин грабын онта хакы тостубутун көрө кайын. Yarada otlar manna. 7-14 kilolarga Arbaksat Krasnoyarska ittiba onna Amir Yazdani charati kissahjallar. Amir Yazdani charati bu ko'raqda hemiya bir ulahan ko'rdar uylar baga bo'lar kene anda do'yrin ko'mish bir jora 7-10 kiloga zeyn rezerv qilgandan üstü hujjat Amir Yazdani Oh, ona 14 kasana kayne diyan. İran baga Amir Yazdani charati. İki sergirger Allah taqaddılar. Biri manna behigi olbut Nikolay Sipsap dostadaqqa. Töhürgə qapsıqları sağılır. Nikolay Sipsap bilgen Belarusya baga Yegor Akulishtin taqsan töhürgəni üllestar. Kayın turardaq bir kuraqqa onanda bilgen qapsıqı qadda qamılaqtı bararın koruqqa. Nikolay Sipsap Yegor Akulishki sillara haqalanda. Kaybet anagıskı ergirge taqsar. Karabet kütabet Nikolay yahın olsu tühəddə. Ivan Derigin tühülgetiger balırın kıttığın ılbıta. Bayıl amiye hayatar dağını üddük meslelerge hananan. Toruguran, torukka kiren kelen. Bastığı kapsıqıdığın oğuran erer. Olsatar da bat ki dadaqtada manta bırakka öleliqqa. Dara kolu eriye tardan 2 balı orunda. Aksan 1-2'ye. Össe bir de korukka. Aksan 1-2'ye. Bastığı tühmek tümükten ne? Aksan 1-2'ye. Bihi olbut Nikolay Sipsap tuhugar. Kamanda sürün trenera Vadim Eduardo Semyonov taqsan Sübeliram alır. Belarusiyattan tostar. Yegor Akulish, onna köy minuttan bihi olbut Nikolay Sipsap. Oh, darada. Bir toşqa erillebet. Erillen taqqaqqa. Dara enten bäbet ataqpından oluşsan üleliqqa. Kola bu balahanyattan oluşuyor qamlanıların ortan. Elbaq bagahı rastı kuran turan kaybet tügenler elbaq bolatça. Dara kola oluşuyor da daqqa kirer. Ondan tamattan. Balları lıqqa. 2 bal. Qandak kini verirler. 2 bal Nikolay Sipsapka vallahi. Aksan 1-4'e. Sıha bedle badaqta simi aydardish. 14 sekunda qalan turut arkayın evet görüştü bet. Yegor Akulishki retin. Omsatardan tabugar tüyreqqa kiyibiten. 5, 4, 3, 2, 1. Onda 3, 4 aksandan Nikolay Sipsap bastıkar giriger. Kayıttan sağılır. Onda Dagestan bağa Muradap, Irkutskoy bağa Budajapap kayılaqtarın kıtta final ağız gımıt biriger korsyoğa. Dara tühülgağa Maksim Talmachov tağın settekila bastıkı kapsıhıtan orada taqanar oturlahatçı Dagestan bağa Ali Aliyev. Maksim tühülgağa bastıkından taqqan turda.
Hatırlahatçıbıt Ali Aliyev Dagestan birimi eder bəğə kisi qaydaq bararın körüqqa Saqa bəğəstara bugün ofsaya 4 bolan köttüne jallar Nikolay Sipsep Bastıqar geriger Yegor Akulihi Bahaya tutta Maksim Talmachov Ali Aliyev'tin tusta dağısta Stanislav Sibnovaya Padile Takılbekov'tin bu qapsığı kenne taqsığa Anton onu tahanan Nurgun Sergemet Azamat Bekoev'ten Asetiye Bekohan katta kesiyaga Onunla ki kıspıt Nadezhda Galdina Liliana Rojina bugün tühülge ataqqa kesiyaqtara altta saqa Bekoha tüyet ol Ekki kıs taqanna bugün kesiyalar Qapsığı Baya-bayani üyeretiyitten sağlanna Aqsan 0-0 4-5 sekunda asta Maksim Talmachov bastıqı töhməxtümündən birini alaqsanına qayın yer odırlahatçı oqanda qantalla Ergen berekqa 3 sekunda qanan tura manna bal berimekqa Bal soq Aqsan 1-0 bastıqı töhməxtümükdənna Maksim Talmachov qapsıqıgan 2 Bilen Krasnoyarskay Tostuga Akademiyatın trenerler taqqan söbeliller amalılar Maksimga Baharılaq ikkes töhmək küyter. Jara taqtatı var. Bilen abratnaga barmaq budunada. İki balı Ali Aliyev'ke verdiler. Aqsan 3-1'ge vallahi yoq munduktan dostlar. Ali Aliyev'niki ya Maksim mandat. Tora oqqan taqqanada. Bal. Aqsan 2-3'ge. Победу на ковре одержал Исраил Касумов, Красноярский край. Bilgetten bir iki kere bağlı laqbıtna köyi kalıyga. Maksim iki bağlı oğuronnada. Da ondan bu qapsıga Maksim Talmachov 2-3'ge Aqsananan avritlaran bastıqı Edgeri Ali Aliyev'ga qaytardı bit. Ondan salgı Ali Aliyev kesidin köröbüt. Jara Töhülgəğa Stanislav Sibnovaya tağısta Rossiya ederderin 2 tөгүлләк кыйлагы Андойду ederderin baronsa призера Дмитрий Петрович Корткин töhülgәдән baronsa призера Stanislav Sibnovaya бастыкы Эргерер Кыргызстан бәгәһе Адилет Акылбековтың тағыста Кыргызстаныме bir эдер үйнен ехер бәгәһе Hada dilete bakıp perevottan kendiye takkan 2 balı hurunna Aqsan 0-2 valla. Salgı nakattan korar kamsanıdın tihagadılığı teredi bete. Kaybat bağış imam ganışıp katakıgan ıskır gilge. O kısta saloğu şöyle omsana takka giddi. Mantanık savakka 2 balılarga yolu hoqqa. Kamsanı tihagadılığı tibete. На ковре С. Ада Багамедов, Республика Дагестан, Стамбул, Жанбек Уулу, Кыргызстан. Stanislav Sibnovaya Adile Takılbekov kisilerger minüte 4 sekunda kalla bastı töhmäxtümükden ara Stas olus söldük perevottan ataqtan kördə salgı kamsanını sayınlaran kaçırgalan kördə Станислав Свиновой, Республика Саха-Якутия, город Якутск, спортивный клуб «Триумф». Спортсмену 22 года, 15 лет занимается борьбой под руководством Уварова. Первый тренер Сильцев. Bastı töhmäxtümükden ara minüte 5 sekunda kalan turur Stanislav Sibnovaya butarlahatçıdan Omsatardan Ölülen kördə Adile Takılbekov tıkanlanılarga belem Очкор Апар.
Спортсмены 18. Дәрі тақтаты бұд, переводтан атақтамыд, салғы 2 балы ғұрынны бұд, ақсан 2 кейтен нәсті. Станислав Свиновая бастықы тренерна Николай Прокопьевич Сипсеп болар. Антон білеген кені Василий Петрович барап салықтатынан нәтчелелері ағыр. Бастығы түймәк түміктен 35 секунды бар. Акылбекап қондағанынан ұмсан кейден адаққа түйен бағыртталыр. Стасаны барды көрді. Онына олысы жақымнан енің оран 4 балы ұрынна. Ақсан 4, 6, 2-ге болла. Өссөкке балы әвінді бет. Ақсан ағы 8. 15 секунды бар. Бастығы түймәк түміктен әрі. Өссөкке балы маттан әриет аддан ұлыққа. Өссө 2 бал кәдірі бәткірі қалың хүджар. Өссөкке бал ақсан 12-ге. Бастығы түймәк түміктенді. Станислав Свиновая пәділләқтік 12 ақсанынан бастығы түймәк кәнді қапсығыны бағыйын ер. Кенеға тұс тренері Василий Петрович Уваров, команда сүрін тренері Вадим Эдуардович Семенов таққанлар сөбә аматилерділер. Станислав Свиновая, Аделет Акылбеков. Ақсан 12-ге бейі ол бұтар әліқті кеннеге. Дәрі Аделет Акылбеков қондағанынан ұмсан кейрен көрді. Станислав Тәуетін ұмсатарда хүджар. Дәрі ұлыс жөді переводтады. Оннықтан қаннаны оңыран көрді. Аделет Акылбеков ұтары тұран көміскенне. Дәманда собыян кәндер сүйрекқа. Дәрі тақтаты бәт. Оны мантан тоққаддан қамданын оңырын көріққа. 1 бал ақсан 11-2-ге. Екі минута 3 секунда қалан тұрар. На ковре победила Насанган Очи, Монголия. Приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Магомед Шариф Биекаев, Дагестан, Рустам Исаев, Красноярск. Станислав Свиновая Аделет Акылбеков кеселер халқанан барар. Балтыра минута қалды. Стас 11-2 ақсаны рәләқтік кәйін әр 9 бал кенілер еккерділерігер бар. Ұнта білейін ұқсабаққа 1 балы өссі бей ұрын оден. Кеуті бет. Бастықат гейдгаттан. Арылы күрдік ұғынны кейсәрәме нада күрдік. Әтқаны ұғыннаран теретен қорытан тұрыққа кейден. Ооо! Қада бәбі қамдан ұлықты 2 балы берді бет. Ақсан 11 төкке болла. Минута қалла. Салғы Акылбеков керес көлелер. Стас көміскенер. Акылбеков түйетілен көрір. Стас көміскен еге ғылджар. 4-5 секунда қалла. Қапсығы түміктенері. 6 минута толыру. Болуын сөп көрдік бұл қапсығыға. Стас бұғы көйіні сетеген бағары бұлла білген өсі әбей 3 балы ұрын оннады бәтігер. Үлілән ұлы оннады. Тоқанна дақсырнады да хоқ қапсығы түміктенері сүрбі күнді қалла. 11-4 ақсан бұл кесіге. Әрелләқті кендегі тағарыр дегені. Акылбеков балларына атақтан көрір оларын қамсаныта тегадылы тейбәті. 5 секунда қалла. Ақсан 11 төкке Станислав Свиновая бастықы әргейден әрелләқ қайытта қалыр. 36 төгілін ұтылар Иван Сергеевич Шереген Кубагар. Победу на ковре одержал Станислав Свиновой, Республика Саха-Якутия.
Представляющий команду Яры доктор Тюхелгага. город Красноярск. Сахайрын сүймәддімі командатын начальнига. Международного класса. Сақавыт сәрін бір күшті ақбығы. 12 килоган Нұргүл Серген бастығы қапсығы тағыста отырыла хатшы бұд. Қотуғы Асети Алания ола Артур Бек ойап. Асетимнер береме енеке ерінер оллара. Олғынан бардан Нұргүн бай опыттақ. Иван Дереген түйілгетін призера, Александр Медведев, Дмитрий Коркин түйілгелерін призера. Кайыны хетегедерінерін әбет Нұргүнтан. Басты түймәқті мүктенері сәтті хүкінді ақалла. Ақсан 2-0. Нұргүн арылақты кайыны әрбек ойа бадақтыр. Оқ! Деді олық беремені күттәті бістәңге. 2 балы ғұрынна Ақсан 2-2 болла. Дәреді. Сыняланға бадылар. Вадим Эдуардович Семенов таққан сөбе аматер еддер. Нұргүн Серген Тус тренерінен Россия хақарин төләқ тренера Степан Петрович Сипсап болал. Басты тренера Сунтарга Николай Романович Данилов. 4 секунда қалла. Жада 30 секунда лақсары тей бәрілді бәті. Білеу лөлән аралар бұтығар тей бәт. Лөлән олық тақпыт. Нұргүн білен кейттілен нада. Сүрбә 5 секунда қалан тұрар. Лир олақ үшуе кері нада. 10 секунда қалла. Мантан бұрақсан көріққа. Дәрі таққа қабия. Жәбәт қырати бәті ақсан 2-4-қа болла. Әже бұрақсы бұд. Табылы бұта боллар. Алақ үшөй болықта әті. Ақсан 2-4-қа. Жегін ұнттан арбитр судия 30 секундалақ сәрәти бер біті. Олғынан баран табылуға ол секундалар таққа батылар. Үлелән көрді бүт. Бал бәрілі бәті. Анан Артур Бек ойап. Нұргүн Сергене бастықат жерге бағайы тұтта. На ковер приглашается Артур Сила Казахстан кыға Алина Кайыргалдинова бұл таққан хер. Бейік ұспыт кәнеттен Надежда Галдина. Россия әдірдерін призера тағысты. Бурятия Республика Улануда қоратыттан кәлән. Олимпийская училище үйренен басалқы білеген чұрыстағы государственной институтқа үлелі үйренер. Оның ұттан білеген Казахстан кыға Алина Кайыргалдинованы күттағайдақ кейсерін көріққа бастығар гер 6-10 ағыз кейлі. 6-10 ағыз кейліға Надежда Галдина Россия сүрбе үш састырылды әдірдерін бұрынса призера. Лохон жана Россия тәркеттен ұлбыта. Оның білейін көріққайын Надежда қайдақ кейсерін. Onun jattan Надежда Галдинаттан беге көйіні күтәбет, әрәйебет. Қазақстан көйәкке қондағананнан ұлан лөлейребет. Әтенне ұтарал бастық күрді қағып. Накопив красоты год Белене Крупи. Давастай Русской области. Әккен армы өті қалла жара. Надежда Галдин атақтан көрір. Білеген 6-10 ағыз келіға 16 болын қалған жалдар. Оқ, жарада түкке көтті бөт. 4 баллақ бұрағын Алина Кайыргалдинова құрды. Құтталла балағын нәхата бөт. Сөзуе көрір. Онна бұл қапсығыға Алина Кайыргалдинова Қазақстан кыға беге көз фотон бағайы тұтта. Растық көйді, оннаттан салғы финал чемпионат қадмақ кейсерін көрек бүт. Андойды байындайдарын үрін көміс призера Азия сүрбөстәрігетлі баронса призеркада кейсені көйді.
Иван Дәрі доғыттар 6 ағыз келеға сақа көйға Лилияна Рожина таққанырар. Отырылғачыбыз Кыргызстантан Бакытова ден болар. Оныттан білген Россия әдірдерін бұрауса призера Роман Михайлович Дмитриев Лоқан төхілгетін көйла Лилияна Рожина төхілге қатағыста. Бүгінгі күнге бастықы қапсығытын оңырынырар. Бронзовая медаль перед Көйбіт финал чептерігер таққыға. Дәрі, бұл Аллаху көйді көңірді қымсыныларын атақтаты өт мақтанық сабаққа, қоштан тағаран 2 бәлі орыныққа. Ольга Езенко, Воронежская область, Александра 2 бәл бар. Ақсан 3-0 бастығы түйімәқті мүктенері 2 мөлті қалан тұрдағына. Екі ғармөті қалды қапсығы түміктенері Лилияна элитетін байын ғылжар отырылы хатшытын. Онна лосы жүгірді қамданан 2 балы ғырынна Ақсан 5-0 болла. Мүніті 5 секунда қалын тұрар. Лилияна рәлләқті көйен ехер, тоқтан қалымыққа, халғы өлелән ехекқа. Өссі бидді адақтағын болла, сатардан түйерен. Мантанық сағаққа 4 бал. 10-11 ақсаннан көйіне ден. Лилияна Рожина финал чеппергер қабдылыр. 6-10 келіға ағыз күшті ақбығы сөзгер келді. Мурафах Наджидуян, Исламская республика Иран. Николай Сипсеп кығыл мұндық, көк мұндықтан Рамазан Мурадов. Көйбіт финал чепперге таққыға. Онан да бағарылақ кесіні көріққа Николай Сипсеп бастықар кирге. Егор Акулиштен Белорусия бағығын бағайы тұппыдан тон білеген. Финал ағыз кімі берер көсігір. Онтон кені ұтырыла хатшыта Рамазан Мурадов бастықар кирге. Бұда жапап ден Иркутскай бағығын бағайы тұппыда. Олық алларынан Заурбек Седаков кімайгіндір атақтағындақ Николай. Оқ, дыр адам еліне сақ өтті бөт. 2 балы Мурадовқа берділер. Дегенен 2 балыда 4-ді көрдірір. 2-0 болла Ақсан. Мурадов Ақтан өссі 1 балы ғырын Ақсан мұт 3-0 болла. Дәрі қапсығы білен сұтыр қайыға. 30 секунда қалла. Николай Сипсеп Ақтан көрір. Оқ, дена Мурадов Ақтабыдан Николай Манна Бұраққа өлелен нада. Дәрі! 2 балы көқтіңдіктен тұстар Мурадовқа берділер. Ақсамы 5-0 болла. Рамазан Мурадов 0-5 Ақсаннан 2 тағыста. Николай Хыллываққа қомылла өлелен нада. 2 түймәк бар. Басты түймәк түміктен әрі 4 секунда қалла. Ақсамы 0-5. Мурадов 2. Дәрі команда сүрін тренері Вадим Эдуардович Семенов таққан сөйбәлейін амалыр. Николай Сипсепке. Оқ, да жара тілек бітер төхер. Рамазан Мурадов. Николай Манна. Мәкке табылын албастырын ортачы. Манны бал аларлық кейрен бері әшілер. Тұрабыт. Ооо, көші 4 балы берділер да. 4 балы берділер. Ақсан 0-9 болды. Жабалағын жауыт ұсты құрда. Расты қара ұрдақ бұдына көй кәлеға. Ксения Муракова, Дагестан. Приглашаем. 10-9 Ақсаннан көйіне Рамазан Мурадов финал чепперегер қардылыр. Ama yok Nikolay Sipsepet 2 ergerge. Dagestan бағығыр көйттары қамалтатын білі. Дәрі төхілгеға Станислав Сивновойып 2 кирсетен оңыры тағысты. Имам Ганишептен
Dagestan bireme attaq solla bögön kıtta taqqabıt. İmam Ganişep 2-nji sübbet ötsallaq Европа чемпионатын боронса призер. Антон беги болбут 2-нji sübbe 5 ýylga Ufaga ýytyldybyt. Andoddo ederderin prizera. Ananja bilgen qaydaq kesi bolaryn körüpbüt. Akılbek kapten Kırgızstan bögön bastıkar girge kaybıta Stanislav. Bastı töhmekti mittenlere minüte hürbähette günde kalan turar. Bir nalaqsandan Ganişep kaynar sökki balı hurunda. İmam Ganişep aksamıt üst nabulla halkı partar gölelir. Stanislav Kamışkaner. Dere taqtadı bat. Turan kaliyakka. Oğluğu çözde ataqqa tiydi bit. Olgunan ban Ganişep Kamışkaner. Sökki balı hurunda aksan alttan ul bolla. Salgı nakat gölelen korar. Onna bu kapsıhiga altta nul aksandan Европа чемпионатын боронса призера İmam Ganişep kayını heter. Ondan bihigi İmam Ganişep salgı qaydaq kiseren katan kütan körüpbüt. Победу на КВА одержал Имам Ганишев, Республика Дагестан. Дәрәте hürgəyə Anastasiya Snachuk, Onna Liliana Rojina tağıstılar. Belarusya köyün kıtta bir kısmı körsör. Final çepere kaybıt, final ağırıga taqqar. Onunca bilgin Liliana küske ödcebıt. Köyünü hitihen. Saka herin tostuga hügüriyatçıların yurdu ödemmit. Liliana. Beta khotulu hutta hıncar. Suyanattan. Onlarca bilgin. Kini Rusya ederderin boronsa prizera. Onna Rama Mikhailovich Dmitriev Oloxan töhürgetin kıyılağa. Победитель чемпионата Европы среди спортсменов до 20 лет. Nere? Taktan iki balı hırınna Belarusya kıyha. Sössek balı evinde. Aksana altta bir gün orada. Ya tak bu da kuanlık budjeti bu kata balı hanyetta kottu bu taksan altta bir gün valla. Ya doktor. Bir tügenge otarla haçıbıt altta balı hırınna. Snachuk. Onun bilgin altta bir gün aksan. Alina Snachuk altta bir aksandan. Köyene sırf ataki bolon söpetemen da. İki balı berdiler aksan ağız birge valla. Össe birder giden aksanı 10 birge orada Liliana Rojina. Onun 12 bir aksandan Belarusya kıyha Alina Snachuk'a habrittadda final çemperiyer. Onun bu Alina Snachuk salgı polifinaline kisiten körüpbüt. Алина Шевчук. Lilianaga indiketen kıyıları bagaran turan. Dere doğutlar bilin 14 kiloga ağayak beremenen İmam Ganişep onna Zaurbek sidaka finalların körüpbüt. İmam Ganişep Европа boronsa prizera Anton Zaurbek sidaka Barı belerbe kurduk 2-nji sübbe 1 ýylla olimpiskay oňu kıyılağa üst tөгüllək andoydu kıyılağa. Ondan bilin katanak kisi kütüller. Qaydaq kim kıyırın körüpbüt. Polofinal nine bolattar. Turuktarın bägek körüt. Derede ottar 7-14 kile polifinaline kapsıtana. Kahıl munuktan İmam Ganişep Европа чемпионатын boronsa prizera. Onna kine utarala haçıta Zaurbek sidaka üst tөгüllək andoydu çempiona. 2-nji sübbe 1 ýylla olimpiskay oňu kıyılağa. Derede Ganişep ataktır. Zaurbek sidaka komuşkanna.
Заурбек Седакап кытынча хүтбә. Аллах олимпийский ойну чемпионы. Европейский ойну 2019 сыллах чемпионы. Андойдык 2019, 2019, 2019 сүрбә 3 сыллардах кайылаға. Текоскайга үтілдібіт андойдық кубаган қағайына. Бұл күріқтахи самай солуға. Полуфиналлы кесеуі деккес түхімеға қағаланна. Имам Ганишап Заурбек Седакап кесейлері олықтаңны қағын тұрар. Заурбек бір балын 30 секундал әсіретінен ұлла. Білін 2 түхімеққа қапсығым анны қамылақты бардағына. Оғдырыда Заурбек Седакап адақтыр. Имам Ганишап көміскенер. Заурбек орыбағын тахарда. Оннаттан мантан түгені мүтчі тұппата болу. Дәрі қайда қамданының орының үдден көрік қайын. Ганишап адақтата хаджан. Олы чөйдік көміскенер. Bir bağlı verdiler. Dünyattan 2 bağlı boluqtaq. Zaurбек onu gördür 2 bağlı. 15 sekunda qaldı. Qonda qantan ölan. Balayından barda kontrollan turar. Olimpiska oyunu kayılağa. Da onna bu tügenge Zaurбек Седакап üst nalaqsandan erelliaqti bahaya tuttu. Onna final аңыра кесіге дағыста Магама Жебелгаджиев Рамазан Мурадап кайылақтарын күтті финалға көрсеуға. Дәрі сәтті 14 келіға Заурбек Седакапы күтті күхіл көміхі бұджағыға бұра бұлыға Магама Жебелгаджиев күхіл мұнық онна Рамазан Мурадап Дагестан. Қапсығы 2 түхімеға сағыланна. Ақсан 1-1 бүтек балы бұдна. Рамазан Мурадап қапсығыны көйінер. Оқсы Магама переводтан кәндет таққы бұтын. Олыс сөйді көміскенне. Рамазан Мурадап. Олық сұтуды қағылады Магама. Оба! 2 балы берділер. Ақсан 3-1-ге болла. Танкесі болу тұрар. Минута 5 секунда қалла. Ақсан 5-1-ге. 3-1-ге. Магомед Жебелгаджиев қапсығыны кәйіні әр. Онта бейге бұл қапсығыға Рамазан Мурадапқа жабыт. Оқ! Деді олық үшігеді қамлатан өссөкке балы ұрын. Ақсан 5-1-ге болла. Салғы керес көлелер. Балттыра мөті қалла. Beş sekunda 3, 2, 1, 10'na 5-1 aksandan kayını ehtiyen Magama Jebelgaджиев Zaurбек Седакаптın kıhıl kömühü bu cahar bolla. Ondan bihi ol budun kaybet Ramazan Muradap baronsa medali bul cahıga. Ondan bu bugün 3 günge finallıqta qolatlar kelenler. Terete qoruta turukka kiri hajalların köröbet. Ondan manna 3 günge qomoyuq yen saqa beğostardan kim dağını soq olarından atın beğostar tustular neme. Üçügey keraqsa billah qapsıqları hayatar dağını ustoq bot. 6-15 kilo finalattan barıgıtın entirehilgetar boluqtaq. İbrahim'a federatçımnaq beğos onna Ramazan Ferzaliyev Bay opıttaq Dagestan beğostara finalga körsübüttire. 6-15 finaliha İbrahim'a 6-15 kilo bir finaliha oluyor. Bihince bitiger Ramazan Ferzaliyev. Üst tөгülün finallada yarigin tühülge diger. Onunca bu tühülgeğa kayılaq boların hangi programma finallara gördürüktür. Bilgin finalde Çaspıt sağalından erer bastıkınan kırgıttar sağalıqtıra olkennetten bitilen otohu bu erjonlar taqanlar köhük kömühü onna baronsana bölcahıqtıra. Wrestling Federation is Stanislav Mashkov. Uzbekistan
Виктория Вау. 6-15 килога Даниил Боднар. Үһүс местене Арап Гаджияб Абдуллаевтың бажыган тамбо Арап Гаджияб Абдуллаев онна Ибрагимов эккен тангөлөләнерләр. Нотан көрөбөт каялара каяран төһөлгәбиләр. Даниил Боднар онна Чаян Монгуш эккенләнерләр. 6-15 килелер дağılır bolanlar. Paraga ölelәһәлләр. Ростов-на-Дону. Мастер спорта России. Спортсменка. Яра төһөлгәгә 6-15 кило барон сатын баҗыга Даниил Боднар Красноярский край. Онна кенене утары Россия баронса призеры була җибет Ариф Гаджияб Абдуллаев. Дәре капсыгы сагаланна баронса медали баҗыгы. Болаттары Рамазан Ферзалиев бахая туппуда. Ариф Гаджияб Абдуллаев капсыгыны алу сутыты кагалата. Красным трикона ковре Даниил Боднар. Бәһә Рамазан Ферзалиевтен кесите алу сораханны аспыта. Ариф Гаджияб Абдуллаевка Ариф кәнне таққан 2 балы хорунна. Ахсан 0-2 болла. Даниил Боднар Роман Михайлович Дмитрий Перехеркалан 6-15 килога. Беге bir дойдылақыдан Василий Григорьев бахая тутан. Роман Михайлович Дмитрий 15 сахагаран аммутулахан төгілге барон сатын кәппеті. Сақа херер болар көріқті хейлері көтіппәт. Красноярскай бағыстыры көтіппәттір. Дәрі Даниил Боднар не байын көрір арри бадақтата онна алқы білеген тұтатына кереске. Әргері болу атағын олық күйіскалла. Даниил тұрар комисканар. Дәді тетчәлі ақылы кәнне комискан ектедіқі. Манан аға жылы обадақ 2 балылла ақсан 6-0 болла. Өссі бейдергеден ақсана ғысына олыңырды. Өссі бейді 2 балылар түгенігер Ариф Гаджияб Абдуллаев әрелләқтік. Иван Дерегин 36 кубогын баронса медалін 6-15 келелі бағыстары өркәтеға. Лучшие спортивные результаты. Победитель первенства. О, дәріда 2 балы орында, онна ақсаны 10-0 орын. 36 кубок 6-15 келеға. Баронса медалін басты қағайынан тағыста Ариф Гаджияб Абдуллаев Калининград. Дәрі ол көмге 2 баронса медалі бұл жағы 6-15 келеға. Көхіл мұндықтан адам арқиеп. Россия әдәддерін 2 төгілләқ қиылаға. Андойды төгілкәті призері. Достағыттарын көрібет. Ақсан 1-2-ге Чаян Монгуш көк мұндықтан тостар бағыз. Якускай коракка өтілі бұты Россия студенттарын төгілкәті призері Дмитрий Петрович Коркен турнирін үрін көміс призері. Алоқтан тыңағынақ кесі бұл отырыр өбіт. Ақсамы 1-2-ге 4-5 секунда қалын тұрыр. Малахынна қалбарқай. Қая бағарар дек олар ең сөп. Қая бағарар төгенге. Ол дәрі арқиып тоғыта түйілерін Чаян Монгуш барты отары көрсі өджар. Сүрбә хөкүнді қалла. Дәйке тұттан үхіға үксәді. Білеген адам арқия 1 балыларды түгенігер. Ооо, дәді Чаян Монгуш. Ақсаны 1-4-ке аңырда. 3-2-1. Онна Чаян Монгуш 36 түгілін өтілер. Иван Дерегин кубагын 6-15 келелі бағыстырығар. Баронса бәдәлін қағайынан тағыстан тан адам арқиеп. Чешня бағығы бәхіс местелінна. Онын Чаян Монгушу бейге ғаддали бет. Көрақтахиттен көрақтахия күске әвән ехер бағыз. Болырын кені ені бейті. Кежек Монгуш бұт үхірге баронсатын кәппеті. Бұйыл 36 кубакка кені ені бейті Чаян Монгуш баронсаны кәтті. И завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 килограммов.
Dere doğutlar 6-15 kilo finala. Bay Opat'ta Ramazan Firzaliyev, Köhülmonluk, Köhmonluk'tan İbrahimov. Eder etçimnak. Ederderge andöydükki tegullak kıyılağa, Rossiya çempiyonu prizora. Ondan kendi oturlaha çata Ramazan Firzaliyev, Rossiya kastı tegullak prizora. Ivan Yarigin tühülgetin iki tegulürün kömühün ketahcı buta. Hemiye ulağın hatta xollak 1-6-15 kiloğa küstah bağış bolar. Lan başkanı doğdu. Ooo! Dada! İbrahim çakamsanın ola şöydü tuhannak sanı 4-0 orada. Menüde 13 sekunda kaldı. Bu kapsayıga 4-0 sandan. Kıyılağından takan İbrahimov 36 kuvak. Kıyılağından takarın Ramazan Firzaliyev. Olağır. Üst togulun ürün kömüs medali keter cestenle. Победил Ибрагимов. Россия, Дагестан. Да, конечно, уже 3 раза с ним боролся. Сейчас 4-й раз с ним боролся. Очень крепкий, хороший пацан. Просто настроился, да, на первое место. И все. За счет чего, вы думаете, удалось выиграть? За счет своего желания, натура. И все, а так он такой же сильный, как я. Ничего такого нет во мне. Как вам турнир Ярыгина? Турнир самый такой приятной атмосфере. Здесь турнир полой. Плохой, так скажем. Для меня очень приятно здесь бороться. Ибрагим уже побеждал на чемпионате России. Можно ли сравнить эти же эмоции с победой на Ярыгинском? Не, здесь свои эмоции все равно. Ярыгинский турнир. Первый год начала турнира, поэтому первый раз выиграл этот турнир. Очень приятно для меня. Но ты не мог сдержать эмоции после победы. Видно, что ты заряжен был Да, очень. я сюда один приехал, тренер болеет, братья из-за перелетов боятся. Приехал сюда один, мои друзья здесь рядом. Как говорится, я один в поле воин. Поэтому для меня это вообще мотивационно здесь было выиграть. Очень много сил вчера отдал ты, и в том числе с Эльдаром Ахмадудиновым, и в других схватках тоже нелегкие были. Да, здесь все равны. Кто хочет больше выиграть, тот и выигрывает. Поэтому я здесь, чтобы выигрывать. Что дальше? Дальше, наверное, чемпионат Европы. Посмотрим, как тренера решат. Будем готовиться дальше. На этом не будем останавливаться. Маджимурат Султанович, добрый день. Вы наверняка смотрели финалы позавчера, 57 килограммов, 70 килограммов. У меня, конечно, вопрос у якутских борцов Капранова и Льва Павлова. Что у них не получилось, на ваш взгляд? Вроде они вели схватку, но... Ну, я думаю, это более такой вопрос тренерский, там аналитический вопрос. Это надо разбирать. И я как бы, да, эксперт, ну, не могу оценить, да, объективно, потому что я не знаю, что было сделано, какая работа была проведена, чего не хватало. Да, там на равных боролись, где-то, может, психологические факторы, я думаю, ну, это мое предположение. Ну, а так, в целом, ребята на сегодняшний день показали неплохую борьбу. В прошлом году, ну, вообще и Лев Павлов, да, он на России вторым был, и сегодня подтвердил свой класс. Капрунов тоже, да, не такой довольно-таки опытный спортсмен, и, естественно, он сегодня подтвердил тоже свой класс, выиграл чемпиона Европы, да, он уступил в финале Баеву, чемпиону мира. Но они молодые, нужно работать, работу над ошибками провести, проанализировать, а конкретно вот по какой причине проиграли, это я тяжело затрудняюсь сказать. Что дает серебро Ярыгинского турнира этим борцам? Это мотивация дает на золото, а так больше ничего. Поедут на Европу, скорее всего, первые номера, если вдруг в случае там каких-то, ну, там, не дай бог, травм, еще что-то, обстоятельств, то, естественно, будут планироваться вторые номера. Все. Маджимурат Султанович, сегодня уже заключительные финалы, наверное, уже можно какие-то итоги подводить. Ваши общие впечатления от Ярыгинского турнира? Итоги можно, в принципе, так подвести, несмотря на то, что, да, еще и 74 будет борьба, и 97. Таких сенсаций не было. Те ребята, на которых рассчитывали,
которые знали, что они будут в финале, они практически все там на пьедестале, кто-то там, естественно, небольшие передвижки бывают, но те тоже 79 там Усманов, понятно, чемпион мира, Седаков, олимпийский чемпион в финале, Угуев, также олимпийский чемпион, выиграл чемпионат, Ибрагимов. То есть это те ребята, которые давно о себе заявили, зарекомендовали себя. Поэтому я думаю, если вот сейчас в других весах тоже будет, я думаю, уже можно формировать сборную и состав на чемпионат Европы. Ну, естественно, Садулаев не боролся. Ну и, скорее всего, вот в финале 97, кто выиграет, прикидку Абдул-Рашиду Садулаеву, естественно, мы не можем не дать. Если он как бы, да, будет готов и будет соответствовать, все кондиции будут в порядке, тогда мы ему дадим, да, там, прикидку. Ну, а в остальных весах, в принципе, все те, кто выиграл, они планируются на чемпионат Европы. С одной стороны, хорошо, что мастера свой класс подтвердили. С другой стороны, после Олимпиады обычно вот молодежь выстреливает. Вот на первом же Ярыгинском каких-то новых имен, открытий нету. Это все, кто попал в тройку, это те ребята, которые вчера были чемпионат России по молодежи до 23 по этим возрастам. Они, в принципе, уже потихоньку там подбираются. И какая-то замена в любом случае она происходит. Дата и место проведения чемпионата России известно? 4-9 июня, Москва. Бехен Николаев Сапидин Бахаятопот Рамазан Мурадов. Азия чемпиона Андоду Икитогуллах Призора Амир Яздани Чайратин Катакадак Кисерин Корокаин. Антон Кис Боронсаны, Тимур Бижоев, Уанна Имам Ганиша Баджахаджалар. Дәрә төхілгі ортатуғар бағыштар кейділер. Кығыл мұнықтан Азия 2-ші сүрбә 4 сыллақ қайылаға Амир Яздани. Андой дөкке тағыллақ призера. Тимур Бижоев өссөкке балы қамнадан лан көрді. Анта бейі қапсығы өтігер. Яздани чарате бір налақ санынан иннеке. Дәрә Рамазан Мурада батақтан көрір. Яздани чарати комисканар, вон кеннен де кетақарынар. Обратно кетардар. Рамазан Мурадов мантақайда қамнаны ғарған көріққа. 2 бал Амир Язданиға ақсан 3 нал болла. 2 ғармайды қалла. Оксы Албахан сайынларан ақсаны 5 нал аңырда Амир Қасайын Яздани. Оғдырада Рамазаны батақтады. Оны өссі бір балы әбінді. 5-2-ге болла ақсан. Сүрбағы секунді қалын тұрар. Давай, время есть, оценка иди, давай, работа. Бал! Вот, молодец, еще есть, давай. Өссі бір балы. Рамазан Мурадов кәбеділер, ақсан 5-3-ке. Рамазан, давай. Өссі бір бал. Рамазан Мурадов қақсамыд 5-4-ке болла. 14 секунды қалын тұрар. Beş üstka. Sarati berdiler. Amir Yazdaniga. Oğdarada Paramagaşkal Bahgarli'den kolbata. 2 balı hırından ақсаны 7-3-ке оңырда. Амир Қасайын Яздани чарати. 36 Иван Нереген түйілгетін баронса медалін Иранға жабарар болла. Дәреді оттар, 7-14 келі финаліне қапсығы тағыланына кығыл мұнықтан Магама Дебергаджиев Дагестан. Онна кен ұтырла хачыта олимпийска өннік айылаға, андойды үстігілләқ айылаға, европейска өннік айылаға Заурбек Сидака. Бұл 36 үстігілін ұтылар.
Иван Нереген түйілгетігер вапсая 314 бағысқытта жарттан самай улахан титуллақтара Заурбек Сидаков финалығар кейсәхдерін көрөбет. Кеніне ұтары әдірір чымнақ Магамади Бергаджиев Дагестан. Әйткемен өте хүрбәй күнді қалла, тора тақтата, ғоннаттан маттан. Мөтші тұппата болы, Заурбек атақтағынан kodtar бұтын бұден өйді өбәппін. Маттан арғы ұйығай білеген екке балы ғырны, онына салғы накаққа өлелерді, кереске докарыққа ақсан үстін ал болла. Улаханды көлелі хата-бата, ақсан үстін ал. Ота бұл ереген түйілгетігер үс балттан әлбаға ұлалик, Заурбек Сидаков. Оны отта көйеге хүрдейір үс балын ұлла дек қанады. Минута 4-5 секунда қалла. Магама білеген қайдақ тоққамдан ұлары оңырының көрек бүт. Онна Заурбек Сидаков отут 6 Иван ереген кубагын сәтті 14 келеға көйлағына таққар. Очарықтақ көйетін сұрында. Золотая, 4-я медаль международного турнира Ивана Ерыгина. Весовой категории до 74. Заурбек, поздравляем с победой. Какое самое главное впечатление от именно этого турнира осталось? Спасибо за поздравления. Ну, каждый старт для меня очень важный, и поэтому этот старт не исключение. Я первый раз стартовал здесь 10 лет назад, и сегодня я с радостью здесь боролся. Было хорошее настроение. Настроение было только выиграть, и слава богу, все мне удалось. Отдельное спасибо хочу сказать зрителям, которые сильно поддерживали, болели за меня, за красивую борьбу. И всегда здесь приятно бороться на Кубке Ивана Ерыгина. А что вообще для вас Кубок Ивана Ерыгина? Вы говорите, что вот 10 лет сюда приезжаете. Насколько это статусно, насколько это важно? Ну, как мы все знаем, этот турнир отбор на Европу, поэтому сюда человек именно хорошо настраивается, готовится, чтобы попасть на чемпионат Европы. Сегодня выступали в моем весе 29 человек, и все готовились именно на этот турнир, и поэтому этот турнир по-своему такой своеобразен, сильный, потому что все настраиваются, все хотят попасть на чемпионат Европы. Спасибо еще, вот, ребят. Ваша весовая категория одна из таких самых конкурентных. При этом мы видим, что молодые пока вас не подпирают. Вы настраиваетесь на следующую Олимпиаду? Вы уже думаете на такую перспективу? На какую Олимпиаду? На следующую. В 2028 году в Лос-Анджелесе. А вы знаете, что вас допустят? Но мы надеемся на это. Мы хотим вас там увидеть. Ну, на Париж тоже надеялись, но не попали. Поэтому пока об этом не думаем. Хорошо, может быть, тогда существует вероятность, что вы в ММА перейдете. Вы Ну, я уже точку поставил, я остаюсь в борьбе, потому что публика меня любит, они любят мою борьбу, и хочу оставаться в борьбе, радовать болельщиков, зрителей, земляков, родных. Человек должен оставаться, наверное, там, где у него лучше всего получается, и у меня пока что все получается. Зачем перескакивать? Просто на тот момент был сильно разочарован, поехал там, посмотрел. Ну, это уже отдельная история. Моя история продолжается. Я здесь в борьбе. Победу на ковре одержал Я хотел первый вопрос спросить. Какую роль в вашей жизни сыграл ваш первый тренер? Ну, первый тренер, я к нему очень сильно привык, и когда даже его в зале не было, я не хотел тренироваться. Поэтому у нас такая взаимосвязь, он по сей день со мной на зарядке выходит, общается со мной. И даже когда я выступаю на ковре, борюсь, он чувствует мое состояние и знает, когда мне надо в ногу пройти, что мне надо делать. Ну, тренер это как отец. Наверное, больше жизни уже 19 лет в борьбе, мне 28 лет, уже
больше своей жизни я пробил в зале с тренером, поэтому я его очень хорошо понимаю. Ну, моих тренеров, у меня 2 тренера, поэтому у нас хорошая взаимосвязь. И знает, где меня нагрузить, где мне отдохнуть. Что вы можете сказать о вашем противнике в финале и вообще о уровне подготовки? Ну, у нас сборов не было в Осетии, так как я параллельный зачет даю за Ханты-Мансийский автономный округ, они нам выплатили, но сбор в Осетии не смогли провести, так как финансирования не было, готовились сами по себе, но команда очень хорошо выступает, 3 золота у нас есть, несколько бронзовых медалей, ну, как бы такой неплохой результат, но хотелось бы лучше, но пока что вот так. Папалыш бұл, 36 Иван Ереген Кубага сақаба қостыры қайдаға астай көрәтші қарағынан әттіққа. Көрәтші де бұйтын, оны бәм оттарға үлерін бұйтынан, Центр спортивной подготовки үлерін бұйтынан, оны бәм оттан бәм олимпийский чемпион барын бұйтынан сыналы берімін. Бұйылғы Ереген Кубага бейеқай хақларға сетейлік болды. Етеуі кылгастықатар болаққа. Оны бұғарын әтір болаққа бейеқай 4 медаль бар, это само собой. Оны главное тусту качествота. Оттар бұл тустудың качествота тупсуы темімен әтек бұмағыры бар. Тәуді оғана золотой күміс медаль бадақтарын ең, кендер научили содержание схватки. Тусту есть туга хамсанағына тұруға үшіге. Үшіге, оттан бұл тоқ барта қоған үшейді ақтебекерлі башып каттан үсті көндірінендер кәнен үшіге стабильность дейгі кәлектірі деймін әрінәбін. Это особенно Леп, үшейді тұғынна Константин, үшейді тұғынна оны кем Александр Эмет үшейді тұғынна Авелов. Ондан бұл қалабыра инцидент бол бұтатаде Александр Авелов завургу ептің кейсе таққары ғырттағын аттан етіндек түген әхей ағына Советский Союзға сөйгіс бұллады. Отын именно меха әтедік түген әлбәқ бұлаш жеті. Тойыға меннар ұмықтыры Кавказдығы тұстыр бұларыны. Онтан Роман, Сажы кендер үксе ақалар бар бұлаштар. Урут үшуе дейін бір білге болар әті. Bir bilgi onu hayatına eti особенно çiçeğler kutturanlar taksan bile yeste her gün kuduk bile toktaqtar. Tradisyonu. Onluk böyle tradisyonu yeste her kıcıktaktar. Veraları tut toktara da. Onu taksan emekinleri kayagan hepti. Bir bilgi onu meltaktık olsun alır kinder. O lehent tohtan bir yagan. Нигде кедер хөргө барытын барды кыйыкынады. Ой санада түнөн күй соғыттынан деп. Бардын үйгүнөн, санагынан, күскүнөн, окунан, духунан, техниканан өттөбө оны белемнен кыйыр булан. Onu bir otur bu tutun. Ну, итин сидене бармат уладигын үт. Ити otur уже мен мана bu Дворец спорта директора Сергей Геннадьевич Блеркин сразу баран видео камератын ултыран президентская каян Леонид Николаевич Лбыта. Он Федерация спортивной борьбы России көрін иту отыры дисципликация олықтыры. Да, оннаттан эдер кескеллах тостуктарга бу сүймәддәме команда бөгөстөргәр бәйән багана. Онтон ким нарративен, ким лидер, ким постоянно атакующие действия, но открыто белемуга атакалам вот это финал будет кундук. Но активно первый номер лидер булахна кыйы химбикелер. Это закон кодует, и всегда как хайда кудук. То это как бы ты не химбир, и не деку литр. Это формула тутуха. Onun malum ete beylerin
Ödülün sanaların onu jarıktaran tuğun направление kuduk. Bulan aktık ödün jarıktanan tustuqtırında da. Kıyı kılyağa. O trener bütün şeydi gülüller, kördüler. Ona tustuqtar bütün ederçatlar ballar. Bağa bar. Все будет нормально. Индики кален не было. Yarı doğuttor ağıhan altta kile finala hağalanna. Artur Nayfonov Tokyo'da Olimpiyada barunsa prizörü. Anton kini utarala haçıta Moskva'dan tostar. Bete omuguna nasitin Arslan Bagayev. Arslan Bagayev'tan kelenge hıllarga ağıhan altta kilega. Rusya tühülgeden. Tühülgelerin kayıtalı hıdır bağız. Ederderge an doydu tühülgeden kayılağa sütbe üstürge dılı sportsmenlerge. Neda kıtanak kişi at soğuluhin. Kayıbıt Avrupa çempionatı garbarıga. Arslan ederderge Avrupa kayılağa. Ulaqan çempionatı garamiye bararga joluhar. Antar tornay fanap üst tagul Avrupa tühülgeden kayıbıta. Taddas Avrupa'da barın söp. 2 minuta 15 sekunda kaldı Arslan Bagayev hattan tutan ulelir. Nice balağınlıktan bet kalkutuk tağısta. Artur Nayfonov onda da engin jekke kemen. Kamsanıların ortalığın bağırtılır. Minuta 5 sekunda kalan turar. Bilgin Arslan Lelen sağalığına da. Oje turta bireme baran yer. Artur Nayfonov. Asıta gurtu hülgata hıgar taharardı. Joluhar. O lahan bahası işgal batka hıgar. 30 sekunda kaldı. Kapsı tümüktendere. Artur Nayfonov berallaktık bahaya tutan yer. Ondan ühüs tügülün. Ivan deregen tühülgeden kayılağından takarga. Erelle kardıların ortalığı hıcar. Onda tördüs Avrupa çempionatı barar barabı ılar bolla. Bagayev kamsanılara Allah tabıllı battar. 3, 2, 1 Vreme. Ona Artur Nayfonov. Oçarıttaq kayını eteste. Антамансийская автономная округ. Фотограф Осетия бага Артур Найфонов. Олимпийский ойын призері Иван Дереген кубагар спортивный карьератыгар үхіс төгілін кайда. У Артура Найфонова золотая медаль. Кубка Ивана Ерыгина весовой категории до 86. Jere doğuttor 36 tugulun itellar Ivan Derigen kubagın tümüktür kapsayta. Toğun sette kilaga kıl kamis medali bacahıga dağıstılar. Badır Madı Samdan tıba. Wonna kinutarla haçıdan Magomed Kurbanov. Kıybıt. Toğun sette kilila bağıştırga kıylağına takıga. Wonna çöpüyen üddük atın sügüga. İkkatınca sübbeh 4 sallaq Rusya. Baronsa prizöra Badı Samdan. Onu tahnan kene Igor Briks baronsa medali kapite. İran onlara Rusya sümeddeme komandadıgar. Sümeddemet komanda kiren tustuğunu olbuda. İki dönecek hıllaqqa, iki dönecek sürbekke hıllaqqa kelen Ivan Derigen tühülgeti yerkıttığını lahıcı bu da. Onu tavlağı ramında giden Ivan Derigen tühülgeti finalı var. İki bağ. Magomed Kurbanov'ka onunla da kutallaq balağın tutahtar. Badını. Onda. O total tostağılını tollar Ivan Derigen tühülgetin tümüktür kapsayıtıgar. Toğun sette kilele bağıştırga. Andoydu ürün kömüs prizöre Magomed Kurbanov gaylağına takar Anton Badı Samdan ürün kömüs medali katiyega. Весовой категории до 97 килограммов.
Yakındı kuraçılardı, bu kurnuk 36 togulunu tollubu Ivan Sergeyevich Yarigin Kubaga tümüktener, saka bağışları, olu sucugay taksılak tustuları, köyüleri, xotuları etisiler, onarıttan bu köyütten kanatlananlar, söğündük çapçaları, davaya tuttuğunlar cemriyege, alkış toputunu edebit onlardan, kanan üst birini belemden tahartıbıt, kanalga hurtları, kanallarga da nülleştin, çegen çeptik bolu sportu, öyle tutumda otar.